pa vidiš i ono što ti pravi neki rezultat iz Pa naravno. Ja sam Milana Milić, vi gledate Preduzimanje. Danas pričamo sa Milošem Milićem iz Farmije. Ćao, ja sam Miloš Milić, koosnivač i CEO Farmije. Farmija je online marketplace koji pomaže poljoprivrednicima da prodaju svoje životinje krajnjim kupcu. Jedno od najvećih izazova sa kojima smo se do sada susretali jeste kako da nateramo poljoprivrednike da postave sliku, cenu i detaljan opis, jer je to bilo jedno od glavnih, gdje smo odlučili zapravo da sve oglasi na našem sajtu imaju detaljan opis kako bi kupcu mogao da da sve potrebne informacije. Prevazišli smo ga na taj način tako što smo morali da krenemo u intenzivnu edukaciju i informisanje samih poljoprivrednika. Krenuli smo da objavljujemo trendove cena, krenuli smo da ih edukujemo o vrstama, rasama i kategorijama životinja, o njihovim karakteristikama i da kažem kroz vreme i kroz podršku našeg call centra uspeli smo da preko 6000 oglasa danas imaju sve navedene karakteristike. Šta je još bio izazov s kojim? Drugi izazov sa kojima smo se susretali jeste kako doći do poljoprivrednika, a ne ući u njihovo dvorište. Tu smo, da kažem, koristili sve marketinške trikove koji se generalno koriste u bilo kom drugom biznisu, ali da izdvojim neke od najbitnijih. Prva stvar, mediji tradicionalni su, da kažem, i dalje vrlo aktivni među poljoprivrednicima, gdje gledaju televiziju, čitaju novine, magazine, gledaju vesti, tako da smo više puta izašli u svim navedenim kanalima, a sa druge strane smo shvatili da poljoprivrednici su veoma aktivni na Facebooku i da veoma aktivno diskutuju, hvale se svojim životinjama i zapravo smo iskoristili i Facebook kako bi došli do što većeg broja poljoprivrednika.